Alofa lava e le nei foi vaenga o telefou mai le si ufonga o le lo mua. E to tele nisi tangata whainga luenga le mtanga luenga o tū maanga nuu o le awa ea mai o le ale haini a lato ngā luenga i se taimi la tau mai. Ua mafua lea, ona o le whaititia o vaenga tupe whaanganga mo lea mtanga luenga ale maa lo. Sa whaalia whapea o lato o le a whaina i lea vaea. O tangata ia o ngā lue nei le vaenga e whaamau mawina le tala whaasolopito, a e whaapea i maisi i le vaenga e ngau si ai polo kalame mo o te inga tele wawave. O ni au nanga e whaao ngā ina tele e a onga whaapea i le mamalu lau tele o le tunu. O le mtanga luenga le nei le manatu taonga po le Ministry of Culture and Heritage e 2 miliona tā la na whaititia i le lātou talo le tupe sa whaatalo sangaina i le tala au tū o le tupe talua i nei le bālo. Mai o whailo mo iai le pulenga o le awaea ma whaamalo lo le au whainga e to o lua se funu ma le wha o le au whainga luenga. Pe tusa le o le se funu 5% o le au whainga luenga a toa. O le whaatun sili o le mtanga luenga le nei o le fionga ia la ulu Mac le au anae le ana ia taua o le whaititia o ngā tupe fuafuaina mō ngā luenga whai e mautinoa le te leo le a whaina ai o le auaunanga a le nei mta ngā luenga le mā lo. Na ia whaalia mai o le awhanga solo ia talanoanga i le wā male au whai ngā luenga ia a whiai i le nei mata upu. E luas ful mo le fitu wafe, luas e lau fast ful tolu la whainga o isi tangata ua whaao popo atu i le lisi o la tau ia o lo maua le benefiti mai le malo New Zealand i le masina na tua na ia tu nei o me. O wha maunga wha le masina a le mtanga luenga la tina e lutele le MSD po le Ministry of Social Development na iloa ai na si itia i le fitu pasene la wha i tangata sa o la tau maua le viso swani le nei o le benefiti a le malo i le masina o me. O la wha inga atoa e pe o na wha ilo mai e wha se lau mo le tolu afe, tolu se lau se funu mo le tasi. Wha ilo mai hoi hoa pea o le fua o la wha inga o tangata e le haini ngā ruenga i le masina ua mawae e 5 tesi ma le tasi pasene. Sa ua e wha pea o le mafua anga o le neisi tanga, ona o le toa tele o tangata sa tu inatu iai i le benefiti su e ngā ruenga, le job seeker benefit, lea na si itia i le se fulu tasi pasene, po le hawha inga i luas fumal tasi afe, lea ua o tua inei, i le lua se lau se fulma le toru afe, valu se lau toru se fulu tasi, le hawha inga a toa. O le masi no me, e iwa tesi 5% na si itia ai, i la hawha inga o tangata sa maua ngā ruenga, e whai ngā ruenga tū mauai, whaatusa lea i le tausanga ua mawai. Ai 5% la wha o benefiti sa tau fia ma ua wha muta e wha tusa i le tausanga ua mawai ona o ni mafua anga au fiai le wha manuina o tuutuunga mai e inga fau ale matanga aduenga o se au wha inga e siri atu i le ono afe i a tangata na a fiai. Ua uma ona wha airo mai le wha moe moe o le whainga malo so wha tasi ina i ho atu i le tausanga e lua afe ma le tolu se furu ua de tau na whaititia i le 5 afe, le hao whainga o tangata la tau te maua le benefiti su e ngā ruenga. E wala lea i le whaonga ina o se whainga fau, e talo sanga ina ai le fiso soani, pe ona o le ua whaititia ai mai le tau sanga sa iai, i le na o le ono masina le taimi, e le tau ona tue talo sanga i e whaafau, i a lea i tu a inga o benefiti. E langolango ina e le tele o pulenga i supermarketi ma whale o loa te tele o New Zealand. Le whaonga ina leo le teknolosi whaona po nei e i loa ngō fia ai fōlinga o tangata e whaatau i le tonu o lātou whale o loa. Ua tu ina mai nei whaalinga i lātou ia e na ua uma o na whairo mai le talia lea le komisina o ta upu patino i tangata teito dasi le Privacy Commissioner o le whaia o se whaateita inga o lea whainga fōu i le tonu o supermarketi le New World, whapea i male pack and save. O se whaalinga tusia i le upenga o fisota inga le whalapo tonga lau whai businessi, le Retail New Zealand, na tawai e langonango ina supermarketi te tele uma le whaonga ina lea o whainga fōwha te konolosi e pui aia lātou tangata whainga anuenga,
Ai whapea ai fo I matangata whaatau. Ele I whaailoa mai po le atonu le taimi e a mātau na whaao ngai nai le nei whainga fōu, aina ta ua whapea o le angāru lue nei la tau e a tina e se whainga e au pito I silio na lelei e whaao ngai na. Peta I la sa whaailoa mai le Privacy Commissioner ia Michael Webster o lana li poti e tūsai o le mata aupule nei e le whapea ua ta tala ai ma whaatanga le whao ngā ina o le nei whainga e ta ua le ngana Peretania o le Facial Recognition Technology po o le teknolosi e whaingo fia ai o nei loa le leifodinga o se tangata. Ua amatalia nei se polka lame fau e o tu I le una ia leo ti nāmata mai tai Pasifika I New Zealand nei ina ia whaia la tau siaki ma suenga o le kā nesa o susu. Ua whaingo ina le polka lame whalau I tele o le vaine toa, mai na whailo mai e le whaatonu o le press screen Aotearoa ia Lisa te hype hop, e tele ni mafuanga e alai o na to tele Pasifika e le o maua I e leve soswani I le whaingo siaki o le ngase le nei. O nisi o whaafita auli au fi aile le ai leo ni ta male malanga I la tau I no fuanga e whai ai suenga ia a to hai fo I ma whaafita auli tau tupe ma isi tu langa whaape na. Ta ua el te mai tai whaatonu o lo I ele whaamoe moe ina ia maua la whainga o atu I le fitus furupasene o ti nāmata mai tai Pasifika e sue ina I le lea polo kalame pe ona whaasolo ai le teimi nei. O le mai le nei le breast cancer o le ka nesa au pito I ta tele lea e a awhia ai ti nāmata mai ta I le tonu o New Zealand e le vāo le tolu se lau ma le wha se lau lea whai o lātou e a whaina I tau sangata I tasi. Sa wha mawhaina mai e le aise mea e ono matamuli ai ia le tupao ti nāmata mai tai e tala no I le nei ngase whainga tā. Ai mai se, o leanga iane e whaia la tū siaki e pei ona whaanga solo ai le porkalame I tu e o le tunu. Ua toi a vele ai o Hamilton mo se tasi o malai wa lele wha ale vāo mā lo e pei ona sā iei mua. Ina ua toi a matalia I le so, le whaia mai ai o ni whainga malanga wha atulanga ina I le vā maau se tālia. Whailo mai el tamaita I pule, tamaita I pule nuu, le mea o Hamilton ia Paula Southgate, o le nei lasanga, o le a mawaisa swinga tele, mo le ai o Hamilton, o nei tele ni a wanoa mani wha amanuianga, o le a maua mai ai, mo le ati na ai o pisnisi, ai wha pēr tu risi, a toa mata whaonga maasani. O se tema le tausanga taruai, lua afe luas fulfaa, lea sa whailo ai whalau I tele fuanga nei e toi amatali ai whai ngā malanga whaale wāo mā lo mai I le malai waalele Hamilton. O le company waalele le Jet Star o le a whaafoe ina ia whai ngā malanga e whaonga ina I se waalele le tu ainga o le A320 Neo e wha le a whai o malanga I le vai aso o le a whai le wāo Hamilton ma Sydney ai tolu malanga I le vai aso I le wāo Hamilton ma le Gold Coast. Sa ta ua ai el tamaita I pulenu e do tele tangata Hamilton ua matua fia lava I le nei la asanga ona o le a le toe mo mi ai ona malanga I au kilani e pu e ai waalele pe a fia malanga I Australia. E le ngata I lea ai o le a toe a bea foi Hamilton ma malai waalele wha al wāo mā lo o se wha ilonga mauti no lea o le tupu pea o le ati na ai o le tamau ainga o le tu mā lo le nei o le Waikato. Sa whailo mai e le li pule o le malai waalele o Mark Morgan e tele ni ngā ruenga sa mana o mio na whaia e sa ngā whaalele ia tili ai whale ma wahenga uma o le lātou malai waalele ina I e whetau I matala whengai ma malanga whaale wā o mā lo. O le amtanga le masina na te nei leana te tala ai ma whaapa ia I a swinga fau nei o le malai waalele o Hamilton ai o le so le ua te tala I loa ma whaonga ina e le unua I malanga mai Sydney I le Aouli. Ua whanga solo nei se suenga I le mafua anga o le whaalewe lave na sae ai se vaai ngā tei whale o Taranaki ma marili waitanga te to'olua I le sa nafi. Whaelo mai e leo e whapea e to'olu tangata sa malangai I le vaa I le taimi na tupu ai le whaalewe lave. To tasi na maua I le Sami ma sa mawhai o na whaasauina lo na soifua
Ai o le to lua na mali liu na maua la o tino maliu po le afos fultasi i le taeao o le arsa. O le vai so nei le fuafua e malanga tuaile li palemia ia Christopher Luxon i le tunu o saina mo le urua e taimi talo na tula i mai o ia i le tofi palemia. Whaelo mai fo e whapea a umasaina ona anga i atu leo le li palemia mo le fontanga a tunu o le NATO le o le awhaia i le tunu o Europa e ngō o le Netherlands. O ia fontanga ua whaia le vai taimi o le whaale tonu o le wāwhāloa i o le malo saina ma le malo Amerika ma tunu o sisifo la tau te au whatasi. E tolu aso o le aiai i le ai o Shanghai ma Beijing i saina i le lipa le mio New Zealand ma i le aso sfulwalu e o atu i le aso lua sfulu o Iuni whaiei ni whailo inga e o fiai ia se talanoanga ma le lipe stene o le malo saina o Xi Jinping whapele pale mia o saina o Ling Qiang. O whamauni mai le malanga le nei saina le lipa le mia i le tuana i ai o le vai aso, talo na whaailoa whalau i tele e nisi sa ave mua ma pale mio ni sila. E le te tau le whainga malo so fantasi, ona whaatau te i le malo saina, i ana whainga whaavai tau le vai whafo. E se whamtalanga tusia mai le pale mia na i e ta ua ailo na whaamoe moe, e tala noa ina ma ta i tai o le malo saina, i a ma ta upu whaai tulangi, atua ai fo i mamata upu wha le wā o malo. Ta ua fo i Christopher Luxon o le autua le malanga i saina ina i sanga wha le leia so tanga tau he wha tau inga ma isi mata upu e patino i a New Zealand e au fi ai mea tau a onga ai mo se o le ati na e o tu risi. Pe i ona si le fia o saina o le atu nuu numera tasi lea o lo malanga mai aita mai tia onga mai fafo ia o lo a onga i le tonu o a onga mai University o New Zealand. Ai e lona tolu saina i le lololangi i le au pito i to tele o tulisi e malanga ta whao mai ai i nei. O le a whao ngaina se whalele o le Air Force e malanga i le li pale mia i saina whaatasi ma se au malanga e au fi ai sui o le au whaipis nisi o sui o le au whaasaralau ai whapea ma se au siwa Maori. A uma i aso o le malanga le nei saina ona toi foi mai leo le whainga malanga ai wha wau le pāle mia i Netherlands mo le fontanga le wha pop tongo le NATO e wha ato e te liu mai le aso 25 o Iuni. Ua lipate mai le mali wai le whainga le vai aso o se tasi o tu Tala lau i loa o New Zealand le li o Morris G. O nisi o tu singa tauta ua a lea li e ofi ai le tusi whainga ina o le Plum ma leisi tusi mo tamaiti e ngō o le Under the Mountain. E si lia le lima se furu tau sanga o ngā lue le nei te mali i le matātale nei o le tusi o tusi whai tau. E le ngata mo te ngata mātua, ai whape ai fo i tusi whai tau mo tamaiti, sa whaasalawinatu e le ngata i te tono New Zealand, ai whape a maisi vaenga o le lololangi. O Morris G, sa so i fo mai le nuo o whakatane, i le tausanga tasi iwa tolu tasi, o stasi sa awa wina le kolisi o Avondale o Kilani, whape ai le University o Kilani, na maua mai ailu na whailonga masters i le mata upu o le Ingilisi po le ngangana Peretania. Te le ni whailonga tau o loa sa i maua, ona o ana tustusinga i le ngata i New Zealand ei, a o tunu i whafo, sa ngā lue mua o ia o se whaiaonga, a o le ia vea ma tu stala a to toa, mai maliu nei le tu stala ya Morris G, ua iwas fultoru tu sanga o le soi fua. E tala mai whafo, o lo whaawau pēo o se whainga i le wāo Israelu ma Iran, mai o lo whaawau i fo i o nārua e ilunga ma lea whainga o tangata ua malili wai i le tonu o tunu e lua, tā lule urua i o se whainga le na whaia Israelu i le asfaroile na te nei. O li poti le tamaisa whaali ai le mano Iran, ua o atu i le fitu se furu walu la whainga o tangata ua maliliu, mai le o se whainga mua a Israelu i le asfaroile. Mai o le totele o isi muli ane ai, e au fi ai, ia le onus furu tangata i ena maliliu, ina ua pau se whale tele fo ngā whale se furu whai le Aotearoa na la vea i se pomu a Israelu. O le luas furu iwa o ena malili wai le pomu o te maiti e tu sai o le whaasara launga a Iran.
Israelu ai titi mai to se furu mo no tupu tangata I o mali liu yos fa inga le malo Iran na talia ne ai yos fa inga a Israelu ai o fa ali mai le li Palestine America ya Donald Trump o le nei fe ese inga e ma fai ona vave tau fia ma fa oma I le va o I tu e lua na ia la pate iai ma le malo Iran ina ia aua nei tau ma fai yos fa ia ni no whanga o le malo America I le taimi nei o le ua musu le malo Iran e wha awau de la noanga I le vā ma le malo Amerika e winga I mea tau wha aniu ki lia. E manatu I le malo Amerika o na paulea o le awala vave ma whai ngofie e ma whai o na tau fia aios wha inga Israelu o lo whai nei ia Iran. Ai o na nafi lea sa wha ilo ma iai whalau I tele le palemia Israelu Benjamin Netanyahu e le iwa ai Iran I se mea mo tautia I isi ala tuos fa inga ia lo fua e whaia iai. O le wha punga foi mai le li Palestine America ia Donald Trump na ia tāuai o le a wha o ngā umale malosi wha fita o le United States ia Iran pe a whai e alu te I wā whaina tuai America ia la tuos fa inga o lo whaia ia Israelu. E ui ina solo te le whaitau fia hawhe o tangata e whaasanga I le Palestine America o Donald Trump ma lana whainga mā lo I tu SS o America I le whaungora vai aso a esa whaatau nu ina lava I le lau mua I Washington I le Sanafi ia le sauninga tele whaailonga I nai ia le atoanga o le lua se lau limas furu tausanga tālua na whaavaina le fita po le army a le United States a o lumana I haile sauninga ma le solo tele whaafita a le vainga au I Washington a e whaitau fia se lau afe le a whai tangata sa liputia mai le a waile ni solo te I a ai de tele uma o Amerika mai New York a ngai atu I Chicago ma le whaasolane I Los Angeles o whaamatalaina mai ia solo te o ni te o pito I mawa e whaasanga I a Donald Trump ma na whaai unga whai Tālu ono toi tūlai mai le tofi Palestine ia Januari. O nisi e whaalawelawe le sā lava I Amerika e au fiai ia le tangata waleina leo se tamaita I whaipule o le Parti Democracy I le ai o Minnesota. O lea ua se walia le lua vai aso so tālu o nāli ni mai solo te nei whaasanga I le Palestine I le ai o Los Angeles ona o le fia tangata I le whaonga I nai o le fita ma le vaianga au e tau fia ai ia te e whaasanga I le ofiso whe malanga inga ma le ofiso le tiute ma le whainga o tangata soli tulafono o mata upu tau whe malanga inga. O le solo o tele po le parade le military Amerika I Washington mo lona lua se lau lima se fulu o na aso whanau na whaia tonu fo I le aso la aso whanau o le Palestine ia Donald Trump wa atua iai lona fitus fuiva tausanga o le soi fua. I tā alonga o le lii o Finn Allen o le tamua o le aukirikiti o le Black Caps a New Zealand wa ia whaatuina se matati a fau I le tele o niono na ia tāina I se tā alonga kirikiti T20 I le whae unga o le vai aso na te nei. Se lau limas fultasi la whae o Ayo Allen na maua I lana tāanga mō lana au le San Francisco Unicorns I le la tālonga ma le au o le Washington Freedom I le tālonga mua o le liki le US Major League I Oakland I California. Sa ofi ai o na aina maua la o inga e se furuma le iwa o owa ta iono mai ua ia tatae ai le matatia e se furu walu ai ta iono le sa o mia e le lii o Chris Gale o le au o le West Indies. E na o le limas fultasi tea po polo na mawai le lii le nei o Finn Allen I ai nei ma whaatu ina ai le matati a fau I ta alonga kirikiti o le vaenga le nei ta ilua se furu ova. Ua wha mawina fo I whaapea o Allen o New Zealand o le tangata kirikiti mua lea. Ua ia mauani ai se lau lima se furu I polo po te ai whaas furu iwa I le tala whaasolopito o le T20. O te a fo I tolus furu whaa ia na mawai o na ai se lau o lea ua wha mawina o se lau au pito I wawe lea o ni ai ua tāina I se tangata kirikiti o New Zealand I le tala whaasolopito o le nei tā longa. Le li o Finn Allen, luas furona tausanga o le soifua,
Sa I longa ona le leile la ua panga ma le si tamua a New Zealand le le o team Seifert I le malo ai o New Zealand I le series I le vā ma le aua Bangladesh I le masina o Masi. Ia o le wha iunga nā le nei vāenga o tala fau.